Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Danas je sa mnom tu neko koga dugo niste vidjeli, a to je moja drugarica Nina. Ćao! I tu je moj brat Vuk. Ćao! I u današnjem videu idemo prvi put ove godine na Adu da se kupamo. Ja sam se mnogo željela toga jer isto. Godinu dana nismo išle na Adu i na bazene, tako da jedva čekam da stignemo. Isto. A ti Vuče redo čekaš? Aha. Sada smo upravo izašli iz auta i sada idemo da... I sada idemo da vidimo gdje nema puno ljudi, pošto je situacija oko korone nestabilna, pa ćemo vidjeti nekako gdje nema puno ljudi i tamo ćemo se kupati. Jo, vidite ovo dlakavog stvari. Dlakav. Jao, kako ovo lepo izgleda, kao da smo na moru. Šteta što ove godine nećemo ići na more. Jao, jedva čekam da se bučite, znate kako lepo izgleda plaža. Znaš šta, meni se samo ne sviđa što su bove previše blizu. Ali dobro. Jao, Nina, se sjećaš kad smo išli u onaj parkić kad smo bile male, kako je bilo super. Da, naravno. To nikada ne mogu zaboraviti. Voda je hladna, mislim nije previše, ali ono, ovdje sada hladna. Vidite što se nosi? Šta je to? Gdje je čarobni? Daj meni! Ne može. Pa daj da... Pa može ispunimo se. Ovo ću da prodam. Ovo ću da prodam. Juri ga! Smilačove tu ja. Već nećeš da nam daš prsten, bar pokaži da vidimo šta si našao. Ajde. Mi smo našli. Ajmo nas da tražimo. Ajmo. Drži. Da i sad meni. Upravo smo izašli iz vode i mnogo je hladno, duva neki vetrić. Smrzli smo se i sada idemo da kupimo sladoled. Ja ću isto. Danas nema kaškica, danas jedemo prstići. To.
ko se najviše umusavi dobije besplatno sledeći. Ali prstima. Koja je vaša omiljena sladoled? A kad mi Ivolka? Ali ovaj je, ne, to je drugi, ali ovaj je. Evo sad smo završile sa kupanjem i idemo nešto da pojedemo, pošto smo baš gladne. Da. I evo sad smo sele i nešto ćemo da pričamo i to će... Evo, naručili smo pljeskavicu i do sad smo se premeštali s jednog mesta na drugom jedno smo našli gdje. Ali sad možemo da počnemo. I evo nas, upravo se vraćamo sada, bilo nam je prelepo i ja dočekam da dođemo sljedeći put. I ja. I obavezno ako vam se dopao ovaj video, lajkujte ga i prijavite se na moj kanal ukoliko niste, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Ćao!